Andaman duni siang kwasnyak milenung ruasni kanor online TV channel ni kwena kos te kel kay golden diala konti le yan ruan tini LinkedIn ye posa ye mojo palpine tin konin choy kay ka woja ba ka ye jako bi yente ko palpine ko bi arudun dadika ruan tin bana gwasme bana ruach katin konti lat korodian re which ka South Sudan. Bana racha ka kui Dr. Riek Machar ka jen kui loka dana lokan wale no ka jen shanga me shang ka jen dang ro wida kel ka pai wel kel ron kina dang ro wida jen dang ro wida di cha bana me bana jen wa kel biya kamal anyok taloide ko li yarwani yen ka gurgwasme men yamen bana gucha bala jen dung no rating content chanak doran biya kamal netin kone shanak dora shal keme gala shal kia kabal yetre wishin winimi dio je kondi alti kan isten dio je ran ti kan ngich garden wara dang bakalin kone shanak ten chapel kinetin kontin chapel no yen biya we biya dini biya kanang biya kanong met ka biya kanong wal no ngai kone mission money mshak chayu peli kondi ala ngach ko en men chalat wa deputy governor dung malakal ke dung apanal ajara madanen dio je she wood chalat chole den gach ke den something shika right wood mo wa businessman lo la kwak dio je gente ke bonimo or something then chati ko de bonika de ke use chaga jogo no bonika kan warger kamo tala jor ko ken tala jangre tan tala tat so kuja monishi bonishi kan bawa according to information and an chanon kon musharden lingoni cha jogo no tala rek ko nan ken de ni ala de ni SSPDF tala rambi ka nyot chang ram tot cha ka bi nyot chi de ni ka bi nyot ka cha ka bi nyot bani de kon te ka balit and of course ngejen wo chi korche tuogan kore chane jen badagu ngwan cha nektino doro mo shegu jeno mu ka wukan ga de chebe ken shakanek so we mean that she nene ken yamno be bo talk but ko ken nuer konre which we mean la ka pel ke bi ken anong ne ke no dong e mogwa and then che jojo gwano nena she no ko cha ju no ba protect ba ne ti ba nang wa re bot no dio to wal tigetin tigen de ni SSPDF tigetin so shop den ka gala shallow somewhere there ka ta dana shanun ka je bot ngwan dang bakal tigetin ngwan nuore kare ngwan na mo ti de ni ngwan tigetin bo de ni SSPDF no kan de ni to kan de ni nang ka kor nang ka gwasmi cause wa wo kan yin kan nuore content re duaran ka wulang ko cha nang ka loro ba so mi do toga la mala mi ci dorje togo ni wena mo wa gade ka chop dien cha kwaktin content re bodien and then cha ka kapin ka dial ci den chu jien wo ka gwadan wo ka tana wa cha odor cha je to bano gade ti ti ka berar cha gade cha kamrar e botka and then cha kana mi cha ku na kwala cha ka bar according to information cha jojo gwan wo ke jeno gade cha kana jen ta je report dan le roda dio je ko ndial wi ngona shabut cha chulat ke o dorodin cha nyogo tumni wa ke ne cha ke cha buri cha chol ka malakal ko but jena ka malakal kwa je tumne ka malakal jen gwa dana jenatan so that is what happened to kon ka gan wa dang bakel ti cha nak right now ke je report dana chi kon ling pan ketia Ramadan babil gwase me bala governor you know kana jen good businessman money good war money wa trader kanasir and good mo or let you know kamen shi jojo gwano ga de jeno shi kan take unless shari por din ta nyoko non ko wa kan cha kana chana ngwan mo kweke mi cha ko nek tin ke chi ngutok tin that was the final report ya non tel update mi cha non tin no de jene dial chi kon nen bok online so no mo mi chor lare wishin gini mi ajene kwa no le jogo no ne kane de ti des ke me ka kan bone gane ko gade gui kan ro kene idong ko te kel ka jang de ka palika ajen you know I can tell you jen do bodana kwa kon mislead ka jen nere kon shun kel ka kirim yadi gui kan no cause chinero surrender ngaine tok jani so chane de mo ka riek
you know jen ta dan la na liu ka jeno chi jang je no jin ram me be loy de be jet ko ni de kon nyin ka ne kun okay kane kun cha ye do parliament tam right now lat kano bi kenen side mo mo waka ngade mo mo ka ko lang okay lu bi kana dil mak you know jen ta dan tin lo ken bi kana clear out ne area mo kelu ban wer ba ka juitin wa da mo mishal ka ulang be ku jimene jen shanga je no pan chire nyal che bok ka doma dio chi kon dia ling che bogon winimi so jen dan let kui kon man bo lat ko gwasen be but ne me very sad news along the kolaro mi kane di chiriar ko we mal kama katin den der la good news ko liya nat che gwani chang yega chere men no kono de mal der tin but cha go konde konte ka mal jen mu kuni dia le konde men tame ano ne di ti yikuma me dan me sha nuare tetre wecha ka ulang me sha ken cha ko nang tel ku mi shiro de je SSPDF de nikin yadit kan ko rin je la ku men go de ka ogde kan ga lojok ban mi shin wanen wer la respond tama ana ko shi la ci lo di wini mi ajen shi kum ro de nyoko ma ro de shana shagale ne ka so nuare cha kana no ku me shi ku me dan ka kan ja ko mu ku mi tek side shi ku me gwanu kum mishi sai che je tek so ajen ta dan len waru den gije so na me da la we ka kon dial kon de kon len karo ina gwasme en go sikin mi yadi chine ka chika wor shen mangai kon already no de ka dil wor but ne kwa full kine kon go gala duar ka ngane kanware okay kanware kon ware akane ko la den chure reka dong ba ga pel agwante everywhere ajen do ba na ka kon even rulatin ko ken jen ta dan naka kon so na me der we ko kon dialo a kon cha mislead nuare michet dor ke tuo ko widala ta chunka chen ay jo wure chang le la lied ba chang le la twar ba ko ken kon chum do not go okay take do a very important ko jin der te ka god okay chang che jiram mo chi kwen ba ke tele ji gol chi mor gor ken take do a very important ba long kala de ka kami jiram chi kwen chi ka gol chi ka god do not go there okay go take do gwaye unless mishi bene wona kan we dun yen then be a chokel all of you jen ta dan tin jor be jene ta kel ganjang this thing it doesn't work okay we need to watch out and walle che jojo gwan wone ne cha look doctor ma cha nyoka mu nyor ke je cha la no look cha je nyor ke ta bon right now che we ne ka ta wal kel ngoda tel report mission ben right corner but then look mo la ken men shal ke la ne konti la witness ne tila nen ka ta kuri da na chituong ne gwain ke dakreng machar ne gwain ke pot kang shol ken guardian content gen kene de tobu rajo me changa chi kon lingo no kene de tie chi ka request kan la no gor ken protection kene kon la witness korean kan wore ka kwi kan to arabic ka kwi kan to english so baga kule use la gor ka translate ram mo de ka translate you know so kanetin motila ne te kel ke kin yadi so jeno ko wala me chang ne dio jeno ne ti kan cha ko jur you know kan ne te da wi ku kan long haji din wo te ke ring mu chalat dr reng machar ne te kwai ka tok tel mi ngai kana about facebook ki whatsapp ku kan le use di kan wa kwa ga le jale di ko ta da ne cha dr machar cha gwange je cha gwange no je ne te ke tour mu chala online mi la tour mate ni you know te jaga nwer wayami te kind ya le kana kono chalat you know the same thing ajan ngod lat kana man tama kana ne ti mi ja kon dial ko ba ja ngak men ne kono ya ti ya ju no okay ring machar no e we dien ko nga ko le use ke jamo ke ko na ko jogo no ya kor ke je la kan la ra queen ne ka ku la ngaji di jena nyodo di en code me mi chala special code me ke lu ko ka doctor machar tara ke liu political care die okay right now war jene man kuna la dir kaje e wuda pay no nge la minister of justice Michael Makuilwet gwege jeno be nyire ke dakran machar be je use jenta dan tinaten nyire ke dakran machar be je dil use man dan ngai kona okay ne me mi bit work ka ngai kon dia lode la to no be dil to la to ko ngai kon mana lat ke wuda me Michael Makuilwet ko all information kon la lade they always against Dr. Machar okay ngai kon roi ni ke dial kon la lade tele roi chi me de wo kamal ke queen work ne kui Dr. Machar teleje jalan yar manyo ni all the time me dan me roi me time ke 2018 me chamal chaje time Dr. Machar kene kir right shajo te chaweno
Dr. Riek Machar lokir ma yadida shikan mimelet kel ka transitional government biga nyur gwa kel nene again point and Michael Makwelwe shikan bi nyur kel kan Dr. Riek Machar but a chinkine maltine ta ngejebo we will never work together. Imagine that. Ramalar no mo de yene gujene ote mal me ba implement kala je ka live broadcast agwe kajene dial wimon and yet kan chak kod neje kana kon ti ke je bom shik mo ka jena la je ati video ne ka ti online ku ko de kwa circulate online ka bana weto yi wudi shal ka me e jene ram de mal de no tel mi chale mal no so tel mal okay so nyod yodi look Dr. Machar a jeno ba gwa long ke be je ga long ke jen wudi shal ka me Michael Makwelwe ko Michael Makwelwe mi chago ka Minister of Justice and Tema chalo de cheje kulwang you know chalo de kulwang ko jenda na gore ko nyire ke Dr. Machar ina be je ku use dia je tel mudien mu ngot jor mu ko gote me be Dr. Machar be je ngap ki be yene je ba kwa jen nda na gore ko be ken chak chak ne dia lat ken dia ko Dr. Machar be ken ko lare ken dia jen do be dan use ki je Michael Makwelwe ba je use it ke me dan e shawudu shal ke me Benjamin Bol mel chaje use ke jekir jando badana use ke wudi shal ke me Michael Makwelwe ke jentama medan chi Bol mel cha ben charing ma cha je right now jane chaje yorar no kacha chaje shame along you know ko rami mo me wo ke ji ko wanyu bej ana shanga leler kana lare ana cha yorijirar ke guji jeno jenji ramadan bo gwa kir mi yadit kan and then the day ci jen chwa bang meten jen wena mo jen do badana buto bo ko wuri chala Michael Makwelwe kir che goro na kor okay lingaje ko ngeje gwano en wo mo korwe ben ta ba wiki je chaje bo woch we lingle shit kata lel ke mentama no alat ke national election and then banashu vote brama no go bi shu vote yen ta ben ko gwa de be ko wony mo waje kep ko bom ke waje kep ko kor so nyod jeno tel mishala mal ka betel mishala pelpel den mo kala do ne which alet ke democracy ne diala ka park okay ban mo ba use ne to mo nyer ke ne ti che ke wudi shalga Michael Makwelwe nyira ke Dr. Machar ken ku 1991 ko jene ramkel ka ne shalke bortine they were using 1991 me che do jongno wal ke jene ngon kan kon ge ke jene kan kon ge mo ki 2013 so right now Riek Machar ken ko jekti ken ko yen the good news jene Riek Machar che were wiki juba karwad we ke ku international community misha logo jen wuri cha kula kwanya la Minister of Justice and Tema Michael Makwelwe medan jena jogono who are international community what do they know about South Sudan kela na mo ramishi na mo muko object ni international community which mean that they don't care so nyo the jenu nyire be je use against Dr. Machar ban ngode through code of law la ngola ka gorke mishi ngot chika bai bo ba ji persecute bo ko ngotin kon tigi ko Dr. Machar me kur me che to ka nasir che zil facilite ne jenu de ne te kon te che bara de ko ke juba ki de na ngoda an bugten mi rami mo dio mi ram mo mitegre ga dio je ke te gare ka kir mi yadi ne chamal che gor dio je che de ni ga che ga de le use no wuri shal ma jure kana ne ka nanga ka thong mi dio je che de le use so jen mi jak Dr. Machar ko belangu bala self ke jen special code me despite o te ga ya no jore tungwan kiri tungwan te jek ti jala jore e chana ja na changule lo that jen la lat ke gwan jeng ne mun nyire je ke gwan ter mun nyire je la de ala ka yuro jodo so ne me bala me de kon linga no ka jen do dana biali online gwaza me te kamisha kwen ke kwi actually adio je bala la top wa ishiga jak shiga ga you know ke ga juk you know ne me mishore lat en gaga mo wa key position ke ne kon te kel ke kuma kirma yadit okay she can normal people like us no ne kon te kel ke kirma yadit ga ja kana ga joken wa shiga ga wa ga ja kanu ngu mi sha ga juk cha mo position sha pal bo ta nyo mo ke je ka kom wati ka ga jak to gak gwa samo wati ni gorgano de position de ga ga jak shit ke Ezekiel ol gat kot kana mo ke position tele kom sha kame lat ken no shi ga juk shi ken kom shi ken je kala governor mo ka malakal ka penal medana ken kwang shora le sha kam governor
me cha kong shwara le cha ja wo chwa Jacob dollar chwa nyo mo ko ngeje aga ja ge ngu machine kom chine je kon kan ga jak to shi ka ga jak dial ga jak to ka ga jak tin kon tin te kel ke kin mi yadit kana ga jo ken kon te kel ke kin mi yadit mi jag yene diala titin kon te la jiken ko shi adun matin mi dub kana kana to ka dub la ken tel manangeten tel kun ba ka ga jak kana ga jo ngai kon dial mo dan le ro da doran na kana kon tel o de ran ai ne ti chi kana lok ai cha kwa ne ti ne me jen do ba dan la che tan la ya use ke je yen wore biawu le goin ni to tin te ram cha kwa mi cha lok dora ka talar ke jenu gore zikel lol gore jeno dera kom dera je jekkane ne ko kien te kel ke jeno wa kom ne gore kene cha kana ga ju ne me kun shala kun so yene den kontin te ka sai ni no kuyen ga jak support ki kuyen ga juk support shong no gwati yen te yen wer well these are the people in shal ken wer well tin chit diere ken ke tek nore mo gore yen kom ne biagala oji ka after that she kor chi ga to ka shan wer ya apel cha ne den cha apel but right now imagine nuer la ka displace ba ka cholo no tega kel kane doctrine macha any area mutu nueratin ka loken kirim yadi right now ba ka onek bala do ken ku ken support ku mes pelayo amene din konetere ki juba wo te kulle teren ta mete ga ja ga jokti chi position ke ni shaka kan so ne de tie ken kon na ka kon wer kon dia agwadien chin wer che chutina ene nuer mala do loka kir right now e ni mine ti ti shal nuer wel ti to kulle gorno de ken je strange ken ke da kan jikan mi mode jono ne yen wer dial la men gor ka yelong anwer community ke ne dial wi mon wa dorun jela very important shindun wa jen biala do mitele pi biya ka non mitele karba biya jen non mitele char biya jen non mitele dol wal biya jen non mitele dol gor ka biya jen non ene dor mitele wena mo tin konde na kula nang niam gor jeno biya la da kana kona la terka but personal gain ki personal interest charge bunungo community yerna na okay jin me da more chi position che jeko ki nyi more chi position che jeko ke bilar no ne cha ne lok ti karek ti ka jwe ko kan position ki reti jeka ke through blood bine kunu nueri bika connect after that she connect and then bukule banyala no and somebody a lot ko ti jeka kelum ko ti jeka ko chariem cha jo kon got pinkan nueri bi jinde lo derte lo du che dete cause na kan ne ko de charging ko ne ka baga wire kede jin mu gur jeno jin ko ra toga lip shang national election shang adana buna kwan baga kwanye minister ni baga kwanye la mene kantini den yo bu dorun shu ya tereka jin kantini mo muku ga jak ko doren ko jo tereka my wood ka jen lungu shuku kan go tereka amu gore ke wo ka biere shi kan doren bulong bu kan develop bala amu gore ke muku ga juk kan nasir kan wolang ku go kan shi kan dor ken shi kan kalet tele char mu gam let kana tele development mute kare doren bala amu gore ke tele mu gone ti koken and that will be the time dana baran baje kwanya la tok ka ta angwa dana gweje ka jen wo bo community be jale ka ta ju kan ko jen bo le no rode ka gwaje abini baje kwan ka long du ka lat ka dor cha ju kan ko shi ngungu me dana shi karwech shi ngungu ken kro ko jen ta dan to tam lat ka ngwan ka tuk dor me ramatel me ngaje mitel me ngaje ngede already tel me tokten baje moy ka ko me ko doren me dana kana man kwan gar shenga le deja kwan doran mi be doran be lon kale ne kon were de no be korana kwan e ko demanda all these things they can left behind they can palwe then focus ko doran banje nang nyamde ajela very important okay so ko ngai kon no cha tekane kon ngwande cha jur cha kok ja kon ko banero dan teach and where are we heading wo kon gwada den so ajen do badan don deno dan long kala de kakaje otherwise between one big to create waran so jo me ajen dan gorno de nyu ay kel mi jira ma jidit ka Noor online tv channel gwas me gor jeno jin bi channel bi support committee mi bari be shamala bi kiji banyo ben ko leri ti ko kien ko de kon discussion de kon nyok mi de kon lat men gor ba ban ye janene mi jin young man la dongo ka community longane kwet longane la jori longane obna be ka wiya kwet ka pin lo chiro do benyot warami mo bir community be je long be dil right George
baraja George Bamandan and chui ne ka bajalat direct then bu community bi jaleli bi jalok sio bran bi ko din mete mi nyira karama mo leni je direct jengne message jogne mi lede me kana me shagwa and then bajaling bi barar ngo dal ka jika jiran community ka warami mamu kudin je choda gere but mi shi loka gwa ka do gwa then yes beling but community dan take a joy ko kon ci kon lok ci kon ling ci kon jeng kan long ci kon ka lawre community ka dan burana tama shanga chor mi jador che kwala tama kay bana kon baaje benok baaje ben guje no dere te kana kel of course je dere te kana kel but jin che jogo no mlede mo pele ki ci alawni je ko belat so these are the things in kon de kon ko focus ten do bran de kon ko wi ke jare dwara okay so lere me dere we kaya ano gor longdu mandere community do dere je lok kaja ko in the long run we dan goro kondial goro sherkon goro loka kondial ani bana je kamdo dien please use the page no be no online tv channel be just support be subscribe ka be goriba ka be notification bell be to ko me don kan notification bell ken to intel lerum mala jegi no ani bana je kamdo dien